ma ini tum la pusilang prong bola lenang itu tunai. La so putha ka bangke Karbiang lo autonomous council atau han samjin versi demokratik arona teng versi ini tum cesong koto. Halo so ka cesong halo. Permission ke en udan ta ini tum clear lo. Bang harus ko ben apat ke nak tum dulu dik bala betul. Itu bang harus ko bang itu ini kecesi masih. Habis si apat bersama lam tali. Itu demokratik arona kecesongan bongsi ini tuh makan nanti lang rob lapen ke arti nanti pipi pakai itu ningtung lebelan masih masuk aku thak ke ini tuh message ini tuh lagakan dam lo kemudian teh karbian lo atau kalau kan hilap nanti atau tim arong tim Amerika tim angton telah berputar ke sesong langsung putar ke bangke karbian lo atau nama council council ke karbi ang lo autonomous council wajib bersama pilihan dia bangke ini tuh akhayahan nangkar kapi council kali deh mereka dia akhayahan nakira ya council kali ini honda itu pilihan ini tuh meladak wang beda tiga karbi lo autonomous council of 26 konstituensi MSC itu halas MSC tak ikut apa? Karbiang lo autonomous council ayan do, asian do, halas tak ikut apa? Lacak kali lang karbiang lo 34 menak, secretary, joint secretary, principal secretary kado, lam tak bilang, isi manggunnya melam. Inilah kayak isi hidup ini alam lo, nasi laso putha ka bangke dongge, karena yang lo autonomous council itu, ini tu mata jesong putha, kacingwai kang tunggali, insam jinten ke klaim ke, ini tu mohon nang klaim titik, wajah dapat tonggamat halu ne, kupilo ne lah bangke, wai kape lah ke, karena yang lo authority tu mabang abang ke, ini tu cini nang ko, nasi lalu. Karbiang lo autonomous council athing no anke bang nang kokke ke namtang 20 September 2016 ben tum chisang mong pinian ke 9 years pleng lo tal laso putha ka bang ke tum ke chisang hur Karbiang lo angkang pusume hur pachudut laso ka chisang dolo do det ben aphi bang ke authority tum pen ka do be tum bang ke Honorable Guwahati High Court alam thipen alang tum claim po lapen samjin pensi laso solution ke solji pomen pensi nili tum samjin pen honglo tapi ni boy fit pusita me nonan pusta me Karbiang lo autonomous council atau babang arnivang kapat hita peson along pen along ke ninje dampo people representation ek alam si ninje ji along pen dampo 163 alam si ninje damji ahok pedala ma bang alang litum claim klima hala bang si white dak alam bang nilitum ka chinikang tung sige bang piniar nia bang ke siksidul arona teng pen ke methang update upon
kacera ya protection do kok boy bit puste melang tum pipo sing sam clip kasi nilitum ka chini kang tung bang elalo nona bang jong si la so putak wide dak alam nang clearly lapen ke non anda claim clip pulutang ni tum panso se ja ke ding ka che songa bang ke hur chodut dopo lapen ke hala so a responsible we kar beng long autonomous council atum si adai che enang ji pusi nili ben jong kon tum ke nili tum ta ningduk meme alam lo te inglo so pon pusida me non lason ke plak bang niar ni moron moto ko tum bang state government na tum pen state long pen si isi che parai pen si kaduk be cabinet decision ended cabinet decision ke en mane pilo state government along ke latuma bang ke recognize lo lada ka bang ke council election bang ke council election bang hala tum ke moran moto ka khaisi joklong chonji piniar ni lasona ke hang ke nili tum si khang ke hang me ka tuman pipe laben ke hang he tuman ki pi bang ke la ke manghum me alam lo lasi nili ki budam gang tunga bang ke lalo ke dam tang chief minister of Assam laben ke Karbiang long autonomous council lapen songin ko rapliang mong ching boy hoda lam ki pu bang ke lalo nona mat ke la so puthak ni tum study lang ko si plota study de ang ko sil none moron moto ko tumane clear voter list bang ke pide paklem det tapi ni lada ka bang ke nona bang la ke voter list ke claim ji alam kali lada ke claim kleji bhanse issue divert koribo nangli tum kadu ko eta chini lo ke di rada thing no bang ke 163 alam da ninje po mendune ke people representation ek alam da ninje po are people representation ek halake india angka ngaphan lapene 163 alam alangli ke ninje ko ngabang ke lake isi state long ngaphan ladakh kar benglo autonomous council long voter list ka silam aphan ke latum ame thanga tum ja kongdo laben ke isi che para idat pen bhi governor approval aphan claim pin pusita me non dobom Karbi Anglong Autonomous Council along rules 1951 rules do Constitution of District Council rules pusipulo halada ta 128 pen 129 long lang pamita halada kaningje halada kejong abangke 12 years from the qualifying date lapen qualifying period pusipu 12 bosor aprang hala qualifying date pen qualifying period ke first election abasi kipu alang tume bangke nona bangke rada thengno manghu bangke 12 bosor pleng luplu ke voter list thek dolong lake ko sonal manghume me alam la pupulo tang ne lada ke pinia ni ang tana sosi pleng upo ako pleng bomlo la soputa ke check and balance ave ke Karbi Anglong autonomous council la tumlo la si la soputa ke responsible chen ne pulo tang ke nitum bangke lake rat thurpa ka ke song thaklong po lake non e pini pene ke cheng ponlo pini 9 years lo ke pleng 9 years pleng dat pena phi bangke non 500 se ka che song po me nitum ready